aku pulang nang mau ucapakan saumpama nomor kaina diberiakan. Jadi indah ini kita betakunan berapa pian anggar jujur Sebab bagaimana tolatihi walailu dajame wa talatihi Kalau sunnah pengawana wa ada subula fi lalatihi. Jangan takutan lawan bukan pahapsian. Kami bang jua banyak kainang tabungan. Nang istilah kata kadeda pengangguran. Duit di rumah hasil betunggu kuburan. Sawal badawi falatihi Walailu jajamilu wa falatihi Rasula fadlan wa ala Wa ghira subula fi dilalatihi. Masalah jujuran nang lawan gampang. Jangan jua tinggai nang terlalu larang. Karena buhan kami hanya buhan pahapsian. Lain buhan kami nang begawi tambang. Sebab